Ah! Pas cuit pour nous aujourd'hui parce que moi, j'ai des aujourd'hui, moi, je vais sortir, moi, je vais dîner dehors avec mon Michel. Après, moi, j'ai envie de manger jalapeno poppers avec naan, cheesy naan. Cheese day hoja. Hein? Cheese day hoja. Cheat day, ça veut dire dans mon régime, je vais manger. Mais j'ai envie de manger jalapeno poppers avec cheesy naan. Happy you pepper? Hein? Happy you peppers? Jalapeno poppers. Où konja? Jen, good que hein? Happy you peppers? Oh my goody god. Oh my video! Jalapeno poppers. Happy you peppers. Que dia? Ano pe kuy pakata mama sa kalbas? Ako sama be jauh, ako sama manger, mo pia deo, mo pia dîner. Like to be arameni, ko to be arameni happy you peppers. हमने मम्मी के लिए बोला चले के हैप्पी यू पेपर्स Manger ça pour aller. हाँ पाले माँ जैसे यार ने तो आप कुछ après fini भी ना कर बोने हैप्पी यू पेपर्स खाके Jalapeno poppers. हैं Jalapeno poppers. होगा बोलते नहीं ना जोली कड़वा भुनी है दाल पकाई है ना हैप्पी यू पेपर्स खाई बसा Fouf. Croquette fromage avec un jalapeno là-dedans. हाँ Simple tout. तब कल बोलवे ला सूप करेंगे हाँ. माँ ला सूप Comment? माँ ला सूप Donc, mange kitcheuse, maman kitcheuse, pour ça. non हम ऊपर हैप्पी यू पेपर्स पकाई नहीं है On a envie de manger cheesy naan. non ये पास से बुनो Naan, sinon? non non Indienne. Con indien. KFC. C'est pas Indienne. qu'on fait moi. Non, indien KFC, toutes affaires. Laissez-moi pour nous passer non yet. Get mon âme là-bas. Farata, ma. Oui, ça même ça. Quand tu finis cuisiner dans Mauritian, tu nous dis Mauritian indien nan. Je ne sais pas connaître les choses. Je ne suis pas capable avec vous, je ne suis pas capable. Qui est pas capable? On n'est pas capable. On casse mon mangue, on amène? Oui, demain on fait salade. Sans piment, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Like tout très bien, sans piment.